مناف جعفر بردفك انجمنا قشتيه طاخن شيخ مقصود واشرفيه شيخ مقصود اللي قال منه حلب كاك مناف بخيراتي نهار وشاوان طاخن كردنشين طاخن كردان تشيه سلاف جواش وحمي ديناران هلبت وكا واجي راغان وحمي دزكاين راغاندن كو إيريش ملي وزارة براباني برگیری دست پیکر جبرگو او دبینن کو ما بن پیکریه ریکفتنا یکی نیسانه امجی دبیشن و بن پیکریه جبرگو ریا نابر ما و در حافر دهاتیه گفتن و ریا گدن هات فکرن گله کی دور بو اتریه بردنیشن او جیاتا گفت تا خاطر دو پیچ کرن و سوتمنی هاتا قد کرن و همی کرستین جیانی هاتن قد کرن بها بون اوه هیچ دو گلدات اوه خو پیشاندانه که و وکه بانگاواسی که بگه و پروتسته که بگه که ام دخوازن او دور پیچ کرن او گوشگیری بیوه کرن ده انجام ده ایریشک به همی هیزن چکین گرام سرمده هاتن از بخوا من لی تماشا دکر یعنی ناوا وی شریده بود براستی هاونا جموشکا جهمی تانک آنین دانه بر تافه عینی وکه یا برابا صاحب يعني علوية وكدرسية كوتي كابن فيدريم بنسيدة كيكفينن أما شبربو برفضانية تندهبو نچارمان شون دبكشن وبراني وانشي عمشان وحمزات إيقو بري قالك توان كرنا و يعني داك مناف نها شرطنا يا نها شرطنا نها روش تشيه لهردو تاخان شر سكني بله الشر ساكني دنگي يعني دنگي في شكا نينا انا باشا چونو هاتن چاوايا بقول ام دور فيك چونو هاتن يعني اشترى دبيشن تقدر كبي بس چينا بتفكري يعني خندكاري ما هنا صاروكي ما هنا دچن زانيگه دچن كار با ناهي بنفكر يعني امانات نه اون نکارن یعنی اگر هون شیخ مقصود و اشرفی در کون هون نکارن وگرنه شیخ مقصود و اشرفی لیش در و کسک دکاره در باسی وان هر دو تا خان ببه نکاره در باس به جبرگو او دو فازن واقعین کو گل باس ده جبرگو دانو سانده نباشه امشی دیمنه کی چوته yani saptakariye جبرگو گل ده داری دما والبرد ودا وام فير كنا يعني هاد شهر صار دقي مشكل وطوبان وبالافران يعني تو سيطرين مشترك دنابرة هزن آسايشا يعني شيخ مقصود أشرفية وهزن حكومة ده هنا مانع أو سيطرين مشتركين هفبش؟ بلي راست بلي هبو بلي بيشاري هبو وإيرو جي جنوبة شي ببن عما ما قو بساكن قابلة ريكفتن سباس ببه دوقات ببه دوره همه هفبشی باشه فرن کک مناف فرن نخوشخانه دکان چزانم يعني او پیداویستین جیان لوان هر دو تاخان تماما پیوستی او بچه هیا نها يعني نها هم راستیه بیشن شکر وکه مینات به 7,000 نها بیه 20,000 نام نکی کم بیه یعنی پیداویستین جیانی سوتمنیش خواه اموسیه هی هاتیه گرتن ریه هاتیه بلوک کرن ناهیلن در باس بد بیه یه مایه مافی مایه yani تشتك مافي ما ناس ما نبيدويستي نتشتكي نابينن يعني لورا اف بالبيكر لك شريك افتني ام ديفيجن كا وامزا كيريا وشو كيريا كا وجما ناهلن يعني تشتكوا نفيسان بدو تشتكي سر عندنا وكذا باشا دبستان وفكرينا دبستان بله دبستان ايرو تاني ماشي قفتنش بربو هناك يعني تبي أرينا بسيكولوجيا قال بشتي أفحص مشك أنا كتاب لي هبو ما جو إيرو تاني سبي جرا كذابني
باشە تشتێکیدن کاک مەرەف مەسەرەنات هوناتنە دۆر پێشکردن تدبێژی دەردۆرە مە هەموو گرتیە کی دەرکەوە و ناگەرج دەرەوە کەسێک نکارە وەرە جەموە ئی باشە حتا کەنگی هون دکارن تەحملا vەیەکێ بکەن هەلبەت نا ئەم لەسەر پێدەویستیên گوبەرê me stopkirine yani texzînkirine em li ser wan xwe birêve dibin helbet heya heta astekî heta pêvajoyekê ê bi dawî bibe eger alîkarî û yani kes hawara nede belkî di minê pêdevistiya de pirsgirêk derkeve belê hûn difikirin yani na tu hev dîtin navbera we û alî din de heye rast de heye hevdîtin hene danûstandin hene yani gotûbêj hene lê mixabin yani mixabin hemî sozê wan nerastin yani diragandinê tiştinê wan em ê şerbisekî lê di jiyanê de di rojevê de êrîş dikin pirsgirêk ev e girtiyên wel cem hene kak menaf Xwedê tu agahiyê me tune hinek dîmen wan derxistin agahiyê şeh be ew e bibore dîmenê şeh bebûn heta na ti girtiyê me ceman nînin na belkî sîvîl hebin ji ber ku sîvîla digirin besê hêzên parastina hundirîn nehatine girtin ji ber ku nêzî taxê nebûn yani ji dû ve êrîş mala te ava gelekî spas û hêvî dikim rewşa we baş bibe hem Şêx Mexsûd hem Eşrefiyê bîranînê min gelekî li wan deran hene salên nodiyan da li wê derê bûm bi rastî însanên gelekî başin yani însanên fedekarin niştiman perwerin hêvî dikim her ku biçe ji bo wan her tişt baştir bibe menaf Cafer berdevkê encûmena giştiya taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê mêvanê me bûyî gelekî spas kek menaf spas